Napred, on čak zatekto. Ja sam ovdje kad šetam svaki dan. I imaše postavljeno osvetljivanje klupi, imaše za kućinje ovdje, imaše da se šeta. To je za jedan mjesec sve skršeno. Šetam i na spomenik. I tamo imaše igralište napravljeno sa električnim treba. Imaše osvetljivanje. Imaše za deca, ljuljaški, klackalici. Za mjesec dana sve se skrši. I osvetljivanje, ovi je, kako može čovjek da iskrši? To mora da bude ogromen napor. Znači, ne se to djeca od 10 godina da kažeš ovako dete, ne od 10 godina od 15. To se возрастni ili luđi ili mladi luđi oko 17-20 godina. Školstvo to je uništeno. Nema veće, profesorite nema odvrženi raci kako porano da gi vaspituva deca. Pa i policije nema. Znači i policija treba da preuzme merke.